Kholwa ukuthi udaliwe futhi lo okudalile unezinhloso ngawe nangokudala kwakho. Yamukela ukuthi la okhona njengamanje akulona iphutha. Ula ekumele ube khona. Mhlawumpe la okhona ukhona ngenxa yamaphutha akho owenzile endleleni kodwa awufikanga ngephutha. Ufune umdali wakho ngaphakathi kuwe ngoba akukho oyakufumana ngaphandle ungakutholi ngaphakathi kuwe. Vumela ulandele intando kamdali wakho, ungazilwisi izinto nendlela ezenzeka ngayo, kepha zivumele uzilandele, zikuholele la ekumele uphelele khona. Zilalele, udaliwe waphelela, zilalele ngoba lokho ozitshela khona kuyikho okumele ukuzwe. Akukho oyokuzwa ngaphandle kodwa ungakwazi futhi ungakaze wasitshela khona. Phila ungabi nokwesaba, ungabi nokwethuka. Phila ngoba ulapha emhlabeni ukuzophila, ungasabi ukwenza amaphutha. Ungathuki uma izinto zingahambi kahle. Eh, Empilweni ayikho i-motivation ongayithola kumuntu ikusize uma usahlulekwe ukuyi-motivate-a wena. Ayikho into okanye isiyalo ongasizwa ngumuntu akuyale uyaleke uma usahlulwa ukuziyala wena. Konke kuqala ngaphakathi kuwena. Konke uwena owumsusa wakho, uwena futhi owumsuka wakho. So you are the origin and originator of your life. If kuyenza ilokhu nje senze lokho ngixolele isiNgisi ngibuye ngingasazi. Kodwa ngaphambi kokuba ukwazi ukuzilawula wena, ukwazi ukuzilalela wena, ukwazi ukuzimothiveta wena, ukwazi ukuzivusa ekuseni uhambe uyokwenza lokho okuphophela empilweni. Kholwa kuqala, kholwa ukuthi udaliwe futhi lo okudalile unezinhloso ngawe nangokudala kwakho. Lokho kuzokwenza ukuthi wamukele ukuthi la okhona njengamanje akulona iphutha, futhi la okhona ukhona ngoba kumele ube khona regardless of ukuthi la okhona ufike kanjani khona ngoba kungenzeka ukuba ufike ngenxa yamaphutha ubuhamba uwenze endleleni, kodwa lokho akusho ukuthi la okhona ukhona nge-mistake or ngephutha. Into esengayinakisisa emhlabeni ukuthi yonke into i-perfect emhlabeni. Thina ngokweso lethu singabuka engathi kunezinto ezingekho perfect but indlela izinto ey'dalwe ngazo iy'dalwe zaba-perfect. Kangokuthi ambalwa amaphutha empilweni isiyonke uma uzoyibuka yonke, ungezoyibuka ngama-events enzeka khona but uzoyibuka yonke, yonke uyibuke yonke. Uma usuwamukelile ukuthi la okhona akulona iphutha, ufune umdali wakho ngaphakathi kuwe ngoba akukho ozokuthola ngaphandle ongeke uzukuthole ngaphakathi kuwena. Njengoba kade ngishilo ukuthi ayikho i-motivation ongayithola kumuntu usahluleka ukuzimothiveta wena. Ayikho futhi i-motivation ongayithola ngaphandle kumuntu wena ungaqalanga wayivumela ukuthi isebenze or wazimothiveta wena ngayo leyo motivation leyo. Vumela intando yamdali wakho ukuba ikulawule uma usuzifunile wafuna umdali ngaphakathi kuwena. Vumela ukuthi izinto ezenzakalayo empilweni kube yizona ezikuholayo, zikuholele la okumele ube khona. Ungalwisani nazo lezo zinto lezo ngoba leyo mpi ngempela
yimpi ongasoze wayiwina. Ungalwi nezinto ezenzakalayo kodwa zivumele, zikholele la kumele uphokophelele khona. Kodwa ekuyivumeleni kwakho izinto zikulawule ezenzekalayo empilweni, zilalele, uzilalele wena. Ungalaleli lezo zinto lezo ezenzakalayo, zilalele wena, zilalele ngoba udalwe waphelela. Akukho oyokuzwa ngaphandle ungaqalanga wasitshela khona wena. Kuno uma ngenza isibonelo nje, ayikho i-failure oyo-experience-a ungaqalanga wayisola ukuthi lonto ngeke ize iphumelele. Hlampe into engingayichaza, engingayibeka kangcono ngayo lento le ukuthi trust your intuition, trust your instincts, ngoba lokhu wena ozitshela khona kuyikhona noma kungathiwa ukubuka ungakulaleli kodwa kuyikhona. Yingakho kumele uzilalele ngoba lokhu ositshela khona kuyikhona futhi akukho oyokuzwa ngaphandle ongakaze wasitshela khona wena. Uma usuzilalele, phila, ungabi nokwesaba, ungabi nokwethuka. Ungasabi ukwenza amaphutha emhlabeni ngoba amaphutha owenzayo iwona azokuholela la kumele ugcine ukhona. Iwona amaphutha owenzayo okanye amaphutha owenzile asekuholele la okhona njengamanje. Ngaphandle kwamaphutha obuhambe uwenza endleleni, ngabe awukho la ukhona. Okungenzeka ukuthi ngabe impilo yakho i-worse kunalokhu wena oy'tshela oy'tshela ukuthi ikhona, kodwa ngeke sazi ngenxa yokuthi ula okhona ngamaphutha owenzile. So, ungasabi ukwenza amaphutha as long as kungawona amaphutha amaphutha angenamqondo, amaphutha nje asile, amaphutha obona kahle ukuthi leli iphutha bekungamele ulenze, kodwa ungasabi ukwenza amaphutha. Ungethuki, ungethuki uma izinto zingahambi ngendlela wena ofisa ngayo ngoba zizongahambi ngendlela ofisa ngayo kodwa uthole ukuthi zihamba ngendlela ekumele zihambe ngayo. Ya, okwamanje ngizoma lapho.